أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الملك المنان العزيز الرحمن. هو الذي أنزل علينا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله.
لا نبي ورسول بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تبارك وتعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وصحة الأبدان وعافيتها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأجساد وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين جماعة sidang Jumat a'azzakumullah merupakan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa iman, Islam, ihsan, sehat wal afiyah, sehingga kita semua pada kesempatan ini masih bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yakni menjalankan ibadah Jumat yang diawali dengan cara mendengarkan dua khutbah Jumat, lalu ditutup dengan menegakkan 2 rakaat salat Jumat, dengan harapan atas rasa syukur kita tersebut Allah tambahkan kembali nikmatnya kepada kita semua dan Allah senantiasa merahmati kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, di mana kita sebagai umatnya berkewajiban untuk mengikuti ajarannya, lalu tidak bosan-bosannya senantiasa membasahi lisan ini bersalawat atas nama beliau. Mudah-mudahan ini menjadi jalan bagi kita semua kelak di padang mahsyar. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkenan memandang kita, mendekati kita, memeluk kita, sembari memberikan syafaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat a'azzakumullah, selanjutnya sebagai seorang khatib di setiap Jumat selalu berwasiat dalam bentuk wasiat takwa, dan wasiat takwa adalah bagian daripada rukun khutbah Jumat. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar tersebut kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua yang hadir di sini beserta anak cucu kita, istri-istri kita, orang tua kita,
kakak beradik kita, keluarga kita seluruhnya, termasuk sebagai insan-insan yang bertakwa, yang kelak dikumpulkan kembali oleh Allah dalam surganya bersama para rasul, para nabi, para aulia, para sahabat, para ulama, para salihin, wabil khusus bersama-sama dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat a'azzakumullah. Tidak terasa usia kita sampai hari ini terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun kita menikmati rasa bahagia dengan adanya kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap tahun secara seremoni kita berihtifal, berkumpul untuk bersukacita atas lahirnya insan agung bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pertanyaannya adalah, setelah dari ihtifal, dari pertemuan, dari tanggal merah Maulid Nabi tersebut, sudahkah membekas pelajaran pengajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu hari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat dan khususnya oleh ayahnya tentang bagaimana cara mengikuti Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Jawaban beliau singkat sekali. Jawaban Sayyidatuna Aisyah sangat singkat sekali. Kana khuluquhul Quran. Kalau ingin mengikuti Nabi, akhlak Nabi, lihatlah Al-Quran. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok agung yang bersusah payah membawa Al-Quran ke muka bumi ini. Berdarah-darah, penuh perjuangan, bahkan dibuang oleh keluarganya, tidak diakui dalam keluarganya, sehingga harus terpisah dan akhirnya berhijrah menjauh dari tanah kelahirannya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, alangkah nikmatnya kita hari ini dalam berislam. Adakah di antara kita saat ini yang susah bertemu dengan Quran? Tidak. Tapi yang banyak adalah malas untuk bermuajahah, berhadap-hadapan dengan Quran atau bahkan membacanya. Yang ada saat ini adalah rasa malas kita untuk membaca Al-Quran. Ini baru membaca saja sudah malas, apalagi untuk memahami Al-Quran. Hadirin jamaah sidang Jumat a'azzakumullah, ketahuilah bersama bahwa Nabi ketika disebutkan innama bu'istu liutammima ahsanal khuluqi, ketika aku diutus demi menyempurnakan akhlak, seharusnya ini menjadi pecutan yang amat pedas bagi kita semua, bagaimana mengikutinya. Contoh simpel saja, contoh singkat saja, bahwa Nabi mengajarkan kepada kita dengan ungkapan yang menembak perempuan-perempuan kita
Ya nisa al-muslimat. Yang Rasul panggil adalah perempuan-perempuan kita, muslimah kita. Karena perempuan-perempuan itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Ya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan istri itu adalah pemimpin di dalam rumah suaminya. Artinya dia manajer yang memanage aturan dalam rumah. Rasul memanggilnya agar apa? La tahqiranna. Jangan punya rasa rendah. Siapa itu? Jarun li jaratiha. Seorang tetangga dengan tetangganya, ketika ingin berbaik hati antar tetangga, dipanggillah lewat panggilan perempuan yang sesungguhnya itu juga menembak kita semua agar berbaik-baik dengan tetangga. Meskipun kata Rasul hanya dengan cara berbagi kikil. Kikil itu adalah kulit kambing, syat, kikil dari kambing yang mungkin tidak berguna karena biasanya dikeringkan atau bahkan ada yang dibuang dan lain sebagainya. Mungkin simple, mungkin tidak sempurna, tapi itu cara berbaik-baikan dengan tetangga. Dan berbaik-baikan dengan tetangga adalah pengajaran kita untuk meneguhkan akhlak mulia. Kalau dari bentuk kikil saja menjadi cara berbaik-baikan dengan tetangga, maka selain dari itu pun harus dilakukan. Seperti membuang air dari genting kita, dari atap kita agar tidak mengganggu tetangga kita. Parkir-parkiran yang tidak mengganggu antar tetangga. Sesungguhnya itu cara yang diambil secara filosofis dari hadis tadi. Nabi mungkin cerita tentang kikil, tapi makna besarnya begitu banyak, begitu besar agar tidak antar tetangga saling mengganggu. Akhlak dengan bertetangga. Bahkan dalam bentuk tanah, ketika kita bertetangga dilarang untuk mengambil bahkan shibran minal ardi, sejengkal saja dari tanah itu dilarang diambil. Karena tawakkalullah yaumal qiyamati iyyahu bisabi ardiyin. Siapa yang mengambil sejengkal saja dari tanah tersebut, Allah hantamkan padanya kelak di dalam kubur sebanyak 7 lapis bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jemaah sidang Jumat a'azzakumullah. Ini baru sifat bertetangga. Bagaimana sifat bersosial lainnya? Di mana Nabi mengajarkan kepada kita semua untuk memiliki rasa malu. Wal haya'u syu'batun minal iman. Bahwa malu itu adalah bagian, ya, cabang dari keimanan. Saat ini mohon maaf, sepertinya bisa jadi di antara kita semua mulai mengikis, menafikan rasa malu di antara kita. Dan malu itu bagian dari adab, bukan bagian dari fikih. Kalau fikih laki-laki itu memiliki aurat dari pusar ke atas aman, tapi pusar ke bawah sampai kepada dengkulnya adalah aurat. Tapi adab mengajarkan tentang malu. Kita masih suka berbuka-buka baju dan kemudian menunjuk-nunjukkan di tempat umum. Ini rasa malu. Nabi mencontohkan bahkan rambut Nabi pun itu enggan untuk ditunjukkan karena bagian dari muru'atun Nabi, marwah kehormatan Nabi. Maka rambut Nabi pun akhirnya harus ditutup, dan di dalam kitab-kitab kuning dipentingkan untuk menutup kepala. Kalau di Indonesia dengan kopiyah, kalau di Arab dengan imamah. Agar apa?
agar kehormatan tersebut terjaga, dan walhasil ketika sujud rambut tidak menutupi tempat sujudnya. Hadirin jamaah sidang Jumat a'azzakumullah, masih banyak lainnya, akhlak-akhlak lainnya. Bagaimana kita hendaknya bertutur sapa, berkata mulia kepada sesama. Disebutkan dalam hadis bahwa wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Ucapan positif, ucapan baik, ucapan yang tidak menyakitkan itu sedekah. Maka dilarang namimah. Namimah itu mengadu domba, dilarang fitnah, dilarang untuk ghibah, menceritakan orang lain. Kalau yang diceritakan benar namanya ghibah, kalau yang diceritakan tidak benar namanya fitnah. Nabi mengajarkan wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Mengucapkan ucapan yang baik saja shadaqah. Wa tabassumuka li akhika shadaqah. Ya. Bayangkan cuman senyum saja shadaqah. Hadirin jamaah sidang Jumat a'azzakumullah, dalam konteks bersosial adalah rasa orang lain nyaman, aman dengan kita. Ini ungkapan ajaran Nabi, karena muslim itu adalah man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Ketika seseorang merasa aman dari lisan kita, aman dari perbuatan kita, itulah muslim sesungguhnya. Tapi kalau mulut kita masih mencaci orang lain, bahasanya ceramah, bahasanya khutbah, tapi dia menyakiti dengan ucapan-ucapan yang tidak benar kepada orang lain, menyakiti dengan ucapan-ucapan yang tidak tepat, maka tidak menjadi nilai sempurna. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, masih banyak yang perlu kita tempa bagi diri kita ini. Mungkin tidak bisa menjadi nabi, akhlak maksud saya seperti akhlak nabi mungkin tidak sempurna sampai 100, tapi setidaknya ada sebagian dari akhlak-akhlak tersebut yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau sholat tidak perlu menyalahkan orang lain. Sholat sempurna, tumakninah, ketenangan diri antar kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengajarkan di mana ketika satu hari ada perintah kepada sahabat untuk pergi menuju satu tempat, lalu Nabi mengatakan, jangan kamu sholat sebelum kalian sampai. Jangan kalian sholat sebelum kalian sampai sholat zuhur. Tapi yang terjadi adalah ketika sudah masuk waktu tetapi belum sampai, terjadi perdebatan antar sahabat tentang apakah harus sholat tepat waktu ataukah sholat nanti sebagaimana perintah Nabi. Maka dalam perdebatan tersebut yang satu sholat tepat waktu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitaban mauquta, ada waktu-waktu yang ditentukan, maka sholat tepat waktu saat itu dia gunakan. Tapi kelompok yang lain sholat nanti ketika ia sampai di tempat tujuan. Walhasil ketika mereka sampai kepada Nabi, mereka curhat, ya Rasul, mana yang benar? Yang sholat tepat waktu atau yang sholat belakangan sebagaimana perintahmu? Ternyata Nabi begitu bijak, dua-duanya benar. Yang sholat tepat waktu tidak salah, yang melaksanakan sholat ketika sampai tidak salah. Begitu indah akhlak Nabi. Tidak ada caci maki, tidak ada persekusi, tidak ada ucapan menyakitkan. Sesungguhnya yang hadir adalah akhlak Nabi. Bahkan ketika kelak, ketika kiamat datang, diungkapkan dalam hadis qudsi, Rasul pertama kali masuk dalam surga,
Lalu Rasul terdiam sendiri, ditanya oleh Allah, mengapa engkau diam? Mengapa engkau terlihat sedih? Bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah ingin menguatkan hatinya. Rasul mengatakan apa? Aina ummati, di mana umatku? Dan Allah menyebutkan umatmu saat ini sedang di padang mahsyar, sedang mendapatkan persidangan. Apa kata Rasul? Ya Allah, tolonglah, berilah kepadaku kesempatan untuk menemui umatku. Bayangkan, sudah berada di tempat yang begitu nikmat, VVIP di dalam surga, mau keluar ke padang mahsyar yang disebutkan dalam hadis, padang mahsyar itu matahari begitu dekat, bahkan sejengkal dari kepala, panas, terik, susah, penat. Tapi Rasul ingin menemui kita. Untuk apa? Satu, untuk melihat wajah-wajah kita, untuk melihat umatnya, sembari menyiapkan imamahnya, sorbannya, agar diletakkan di mizan, diletakkan di timbangan amal, menjadi pemberat dalam bentuk syafaat untuk kita semua. Maka pada kesempatan Jumat ini, mari kita bersama-sama bersolawat atas nama Nabi Muhammad SAW, agar beliau berkenan memberikan syafaat untuk kita semua di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أحيا الإسلام بعلوم العلماء وأحيا الأمة بحركة العلماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الذي أنزل علينا ماء من السماء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الرسل والأنبياء. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تبارك وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين وعلينا معهم برحمتك
يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر أمتك يا ربنا في فلسطين واهذل الكفرة. أنت ربنا يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sahu sufufakum fa inna tasbiyatus shaf min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan shaf yang kosong agar segera diisi demi kesempurnaan salat kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا. سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأساتذتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعلم والعفاف والغنى. اللهم اكتب السلامة والعافية والصحة علينا وعليهم وعلى الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك وجوك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين. واختم لنا يا ربنا منك بخير يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.